kano. Sayang jacket ko na. Oh! Ising glass amok tanggan nga magtren. Kano to isu haksang jiwa. Kwang pangi yadre. Lingjum pangi yadre. Kano lingwot pa mo ya salaktri su kay drogi sibo. Sidi musla tare sidi. Oh, kay daurage. Masidi mathayam sana uida. Yara nang yu timing jida. Haksang yam nuaite ko. Kong kut ningso loi tindok tana. Sese kut pok tangan yadre. Chikpan nam luere. Adugiro. Karim ta khaluranu. Singjamei Chingamathak leba PGC Healthcare gi massage chair leirasidi. Yare ra. Amo hora ba. Wa huna biya. Mi pam de khangna na pudo pojon san me huna bi do mo hora ba. Tongnu. Nupi haina salaga phai ara imung kai bi dura ba. Ha. Nate. Adongi wakhaldu onare. PGC Healthcare gi massage chair sina Khangloi, stress, anxiety, shoulder pain, makal kuding makicik puchaba phalabani. Pare. Nang hai de oi traba. Nang na hai de oi traba. Nang Alice ni ko nang. Yes, nang. Hi Alice. I'm here. Massage on. Okay, massage roll. Yes. No I learn is there. Yes. Yeah, I need it. Kok sikpa Khangloi, stress, tension, shoulder pain, amadi makal kuding makicikpa chaba punamak pahanba ngamba PGC Healthcare gi massage chair. Massage chair asi wholesale da phangba tana EMI amadi home delivery gi khudong chaba su thamase. Nang hai sini ko.